Ole MS Collection mi zo YouTube channel a kan download le vek chewa like le comment mi lo ti sak le cheu ola chuan subscribe mi lo me sak le bok torin in khongai na kan handil ma sale ni e ko shan in herema hunto David Sailao politics a kan ramin bung thar kan kai me ka kan sarkar shan in kongdik azok mek ni inalang party dang tipo zoram tan anin sing sa fel chho biao don mai in siam chat ngai ma sa chu ko shan hi ni asoi sel tu a ko mu tu ni hi thil shom takania ma se ko shan mi pui tam jok pai reng soi chwa ngam si lo kan sa khwana in min shek be thil hi zan in chu jep map lovin thai lang ti ang heng kan thu je awang hian ko shan hi a cheta veka pastor zong zong kan vai ma vek lo ti ero sha ila asei de wang sum du ko shan sarkar hian sum in dai lo na changchoi hian engeng nge mo a cha khonfo sela aphun na satur chu mi pui kan ni kan ti om ngoi ngoi lir thei nei te po in cha pek tur lam kan tha thlam zia kan muzel heti lai hian tuklui ommia lo tia kan soi ko shana chuan financial campaign kan war ma pastor bial fang report te mi pui fui na ber fo chu thil pek kan ti moi poisa khon na thu hi ani pathian re thei pathian sum du himin biak pui to te su sum lovin engma tun lai khovela ti thei to lo ti hi kan chang choya rin na bo sanin sum boya kan pastor ko shannar kai tu ten mi pui min shoi me kani kan pathian hi chu engkim siam tu ni a kan india tang kan not vela tlon lung o yemo thoi da me mo chi ni velaw engkim hi akut chwa kan ni zoka hetiang sum lem mamo ngoi ngoi hi ani hlek lawang soma pakhat injir tirna kan diriama kan nu izata a om viau mai thei kan rong bol tu lar hat pu james se soidik deuh mai chu kan pastor te hian biak in thuthleng te hi ale in an liak fai tu rani ati bol khani thuthlung hluya soma pakhat an pek chan biak in omchil rot nadang thoklo mai cham khon war en kol ringot po haut tak tak thok tu levia chi te khan sa khwana a mi puita na thok biakin chokidar na thlengin hun pumin an thoka an puala soma pakhat pe kha chunglam hian a phut lata an pe ani tun laya soma pakhat kan soivung ve viau hi thuthlung thar zirtir na omlo ti in challenge ka siam fowa min chang mu malan la omlo levia chi om to hek lo le kan pastor te chuan nuam chi tin an leng ani ber to ni hi levia chi te rong bol na le tun lai kan pastor te rong bol na hi ati ate khin chi ruala ni lawa iswa zirtir na potil to heklo ama pu chaw thama bok kha ama ngai sang tu te WhatsApp group a an zot nul peka thuthlung thara iswan min zirtir emo zirtir lawe mo ko shanin ti tura ti chu zam mai tur ti zong in a chang pial ngam tok ve tho mai bible thuthlung thara tranchan tur om to heklo chokidar shan kan neya church assistant nei kan la om le zui hetiang pelo chu pathian ruk sakti hiala pastor la campaign zuk zuk ho hi chuan an mahun le ko shan ho sak le ro puina tur cha chunglam din mun thlir lek lovin an vei vai roi to zong ani hi sum chuan ko shan ati buai ta MKHC angjong te a ko shan lian inti angjong te hian ma kan la ve sa soya beirwal thu zira te kan reverend chuan vorten zel thel takin an jaka kan Sunday school zir lai bu te chu mi zia sa le lin chop mani irom chuak ni haulo an le lin na sap chong le khabu thlenga kan mu ve theina khovela ni to a an zel thel mangi o an mani zia nge angin zirlai bua an ming achuang angkul kula aza theilo thak lamani sarkar aya kaldik sarkar aya du fir inti in afin chwale azudo zonga chuan kepen chak tak tak kan ni hlom mase kan chungri la chuan pathian ram ain presbyterian ro puina baptist ram zau na ba khi kan pastor te hian an vei phameu to lo chimlama lian to lo chimlama lian ilati le marlama ram zau zelila thilpek pung thur thur se ti ba khin ngai ven to lo covid wanglaya ma ni tho hlo la hlei thei lo sarkar na thokan tam lai khan marks wa chunga soma pakhat lakhom tu ra ko shan upa te tir chhuaka task force phalna langat ngat tu chu ko shan che hi ani pastor hlo la theilo an om lo reng ani heti khopa sum du hi kan biak pathian hi ani lo to pangle sum wanga buaina chu serchi pastor chuan noi som sari chuanga ti ching pena
thu buai la buai lak chu soilo prison ministry rongbol na anda son ringota biak in sak na tur school enkol na le twal chung ko shan sum mire thei ber thlenga in khom fi chu ati ching pena mase ko shan chu ngoi renga sarkar ti diktok lawa ero pulpit thlengin kan room thai she lawa kan recognize team te thlengin kan in fui poremoti durin sarkar kan dim ngai lo mase kan huang chunga diklo na lemlet na a chuan in ngoi sia ka kan ram chang me kan hi mission field thleng hian vai ma lo lo te ang mission field lama kakal to a kan unaw te Christmas man puin ka jak to nge nge jing chu ei hun lai velin field secretary Aaron kal thut mai chu ei thlengin amu mal lawa ka ei lui ngat ngata ei khama ka wathek chu safari suit a lo ha a apalian lo bolero tharvek vok hi lo dinga thoktu te chu anin ek line lo chawani chu ei lain an quarter sa changin an tlan chuak phak phak mai ko shan MCS te hian chin to kan nei to lo sinot noya Arunachal le Assam East Field hi ennon ngai takani mek bok field secretary le headmaster inluling takin anti chuan op meka khongai na tluk sanin thunei nan changchoi mekani field secretary phe hi chu rongbol na aya badminton khel ngai thu tak zo kan tile zel chum khat phe chu session laklo lain school pakhata zirtir tu paruk lai mai chu a area chunga a transfer kwal ni om takani an boy pha biawani an headmaster pakhat phe hi chu arammi thoktu native worker ti hian son chuak se an tingoi ngoi mek bokani baptist pon bang chuang lo field director anti thunga sum om thei zong zong hi assistant emo accountant pakhat tal po ommu mal lovin pastor bi dizir chuak chuan accounting zong zong an khoi ni in an soya hetiang te ship kan ni hlom wang po hi ni che kang kan ram thar mission field rongbol na hi achu ti te lua thei lo talented pastor bi dizir lai hian alo huam zaw via wani rin om sumlam accounting biak in pastor quarter design architect bialvon administration heng hi nei kop thap hian anin sheto a an ne em vek mai ani ka bial laia ka sak ke marwa man vek ti vel hi an soi chon du dan ani fo le ngal mi thi voina an zai pe velawa a vui don hun don minute som panga vela an bodyguard te nen ron thlenga mi pui thu khat dal te chu in son zung zung nga in min siama nga nge jingdar som le chan ve vela changa alai lum lo an zai ve pe mi alo lo an nei asin tlai taka an du to kan ron soya than mol thleng tak nyal po an zui le pe lawa engrong bol na nge leilama lo la diam chung hian an hlen tak le pastor versus missionary pastor anget lawala kanom ngai lawa missionary ero kan dim lo bar bar hle thung sarkar ayin missionary kan opdan hi atop mek zo kani missionary hi aming ma yangai sang kan ni atak rama chuan full time worker chewa din mun niam tak tak re thei tak tak ko shan MCS te mu sit tok lek lek hi kan van hung nem the thwa tak em civil hospital chaplai na kan da mek pastor te hian afanu po control zo lawa asarwak thalak zoram chalai khel lui lui ni reng te hi za ala lo mai ani lawa ama po si nip tak soi kai na om mekani pastor senior mongrit rongbol na kalpa mai mai tharau chol san to te hi khopui mun cha cha an chang loya an o omna an changkai na an tho hlok na tharau lama pur chok na tlak ani na mun tur awang lom viau to ani serchi pastor sum tam tham tak ti ching pen tu po hi prison ministry a kan da le a tu prison nge chan chuak tura kan la be sei chewang ni khovel thila chuan shemna lian tham tak or tur ten transfer ti vel mai moi ko shana an tuar me ka mei chelaka moi lo tak ka che zai thiam rut moi pasal po Bangalore la man om tir le dai to ni lom ni ko shan ber hian swali kan do lo mai ani lawa kan thupa kan zepa khu moi tumin thei top kan chwa mek zela ni hi thilpe ka lu chamyawa ngoi lam chu kan thei zong ta kan ni mek ani ti hian pakhat na zu ayin tang ka sum ngai na thi swaltin reng bulani zia ko shana pulpit tlanga inzir tir ngam pastor kan ma mo to sum ngai na thi ko shan chanlen na rongkai lek leka financial campaign kan war na hi ti to pa hun chunglam hian kan India cheng ve mai mai hi a ot viau longe kan ni na dik tak mu chan na atangin ko shan en kol to ang u zu chung changa mi mal le ko shan anga kan ngai dan kan thak sek te hi mi loi lo thuam no ani
mà ni pha te zu che in po thunun thei lo ten ko shana thu nei kan tum tla thian ram shoi na ti chang cha pathum na pastor te hi ko shan mi pui thanin ni lawa mi pui than zo ko shan upa te hnuaya kun hniam in mamo to in officer che to lutuka thatin upa te chu in bodyguard chei bola hei hian nekin loka church revolution athen lawang ti soi thei lo Europe ram ko shan tlu chezia kong min zo pui me kan hi palina rethei huam politician kan soi ang cha hian rethei huam pastor chuak thar ko shan tin hian kan mamo to ezon na zonga pastor ni mek te hian kan ram ko shan arun meka ko shan mi pui te chu sum mangin arok mek bokani nom saktum in lak chang kan tum iso aya sumle anbel ko shan ti lar tum pastor te hi hun nu nung ti fia tu pastor an ni mekani pangana doctor le pastor khin chu ati chi lo anin tan tham zelan ti hi doctor te ai chuan pastor te din mun en hian aten om fe zo parukna biak ina hian sum ain om lawata om tir thei tu arin na hi soi war jok to te ang u kan ro rel na in nga na chu sumania kan project le vision chu sum lo lu thei tu ra changin kan te a rin na man na tur ko shana hian in chaw lua to e klipna sarkara kan thik thu cheme ka akal ngil mek bok ni ina langa chuti laya langtlang ber jok tur sarkar po khak chuk ngam tur rangai ko shan kaldan hi chu aswa ze bruk sak zongin kan her luai ya angri haw ole khati jong khani re ro se